Koromogi mano en weche motenore rekod alam ma dhi nyime ma bendo yware kod jatend piny Kenya William Ruto kadak ma Kibra kanisa mar AIC mane losono en governor e county ma Nairobi. Ten county ma Migori dhi chiwo tamala par mar osuru magichoko wuok kuom joriemb bodaboda ne joriemb bodaboda kokalo kuom riwruok masaga magi mar county ma Migori kendo ndiko moko kuom joriemb bodaboda e kuonde ma ichoke osuru. Ma gin moko kuom winjruok mochopie kod ten county ma Migori kod joriemb bodaboda bang' joriemb bodaboda bende yie ni gidhi golo osuru kochakore odiechieng' ma kiny. Jalup gavana Migori Joseph Mairi wacho ni ka county ma Migori gikore keto kare winjruogno kokwayo joriemb bodaboda mondo sol osuru kaka winjruok osebedo. Ten bodaboda e county no kotele kod jagoro margi Johnson Nyamare okono joriemb bodaboda duto e county no mondo chul osuru ma shillings 50 e juma. Tuliona kwamba ni lazima kila mtu achukumike, akuwe na jukumu kulipa ushuru. Wanapolipa ushuru ndio itatuwezesha sisi kama county government tuweze kutimiza yale ambayo wanataka county government iweze kutimiza, kama kazi, kutengeneza barabara na kuinua mambo ya sako zao. Kwa hivyo ndio tumekubaliana kwa ujumla kwamba ni jukumu la kila mwana Kenya, ni jukumu la kila mwana Migori kukata ushuru. Kwa hivyo na ni jukumu sasa kama kupitia uongozi wa wanabodaboda waweze kukata ushuru ambayo uongozi wao wamejua na wameambia kwamba watakuwa wanakata 50 shillings per week. Kila kamba ambayo tunaenda kukua nayo tukue na mwanabodaboda pale ameajiriwa. Na bila tumekubaliana leo kwa mambo hii ajira haitakuwa ni kwamba kitu ya mchezo hivyo, itakuwa ni kwamba ni kitu ya ambayo itakuwa permanent. So it means by Monday kama itakuwa kwamba tunataka kuanza mambo ya ushuru, inamaanisha kwamba lazima viongozi wa county na admin na viongozi wa bodaboda zetu wako over the weekend wa ensure kwamba tumepata wale ambao wataingia Monday kufanya pale. Naomba wanabodaboda wote wa Migori County tusichukue hii maagano kama ni wa upande moja. Sisi wote ni wakazi wa Migori.